Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya. Mizoram lar sab Dr. Hari Babu Kamam Pati chuan Mizoram University ani ni otur National Seminar chuni min khana man pui. Central Weme President Puaral khata chuan Aizawl khopui chunga dan lo anga sumdong te inchingfel tura an ngen hun azo to awangin dan zomlo te chu dor khar sakani angati. Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia chuan ram chunga dam doi siam chuna pharmaceutical industry te hlut na chu kum sang ni somthuma chon dollar tu lading on za somthum tling tura be siani ati cyclone mokhain Bangladesh le Myanmar na satakina noya Myanmar ami pathum ai tlem lo an thi to Mizoram lar sab Dr. Hari Babu Kamam Pati chuan Mizoram University a ni otur National Seminar chuni min khana man puya National Seminar hi Department of Mass Communication bo saini in thupuyata National Integration Through Cultural Exchange ti ani MZU Chief Rector ni bok Dr. Hari Babu Kamam Pati chuan ram pakhata cheng ho namzia rang le khosak phungin anglo tak tak te in do tona thataka om tlan hi India rama phei chona poimo hle a in pum khat na tura thei top chu tlan hi khole tui zong zong te mo phuna ni ti hriat thar le anga yati Governor chuan tun ma de ukha chuan India mar thak te chu en thran deuh ani mai om mange ti thei tur ni a ma se Prime Minister Narendra Modi an mo phuna aron chan hnuwa he thilu zoi zoi siam that zelani ati a tuna phei chuan mar thak mi tele state danga mi te anin tlopo na sa sota kongeng kima aramason na in kalpona la in pum khat na angzong po in India mar thak ma sona mu theina om ti asoi seminar nei chung hian offline session panni le online session pali ne ni a Session tina hian seminar thupui noya zirbing tura mit hiam ten an thuzia aram chaw chaw sang te zir ho ani don ani Chief Minister Puzaram Thanga Hovin Nimin Khan CM Conference Hall Aizawl West Bypass Road CM Turjung Chang Soi Hovani a Revenue Minister Pulal Road Kima Po Telani Thutko Mahin Aizawl Tlak Lam Si Muya Tanga Molung Thupan na Kong CM Turjung Chang Mhlak Ngai sang Soi Hovani a Kong siam turi kilometer somli pali point pariat bor vela thwini a he kong siam tura hian sarkar la puichuan National Highway ani lo wangin ram compensation pack tur sumaro mantelova PWD Secretary Hovin kong ni na tantang turam nei tu tenen po in biak na akal mek ani meeting a hian Finance Commissioner le Planning and Program Implementation Secretary te Public Works Department le Land Revenue and Settlement Department official te antel ani Home Minister Pulal Cham le nan thlipui cyclone mokha tle chu Mizoram mi sangni zorok som pokoin an tur te soya heng tur tu te som don tourist district na poisa da lok vek ania wangin District Disaster Management Committee ten boy na omlovin ma an vek tura an ngai ti asoi bok nimena MNF Party Office Mizoram namru na thu soya Pulal Cham le chu Manipur boy na chungchang soin Manipur boy na Mizo Zulai mi zani chuang hroi hon ni ti a chulai kara state dangin charterin an mi le san phurlu te ti in thu thang diklo oma Mase charter nilovin an hruai chuan hnuwa an hruai chuak ve chau zawkani ati Home Minister Pulal Cham le na chuan nalak chungchang soin tuna chuan engkim langtlang vekati ani to ati a Finance le DPNAR kaltlang vekin ngai to ti soin written test le interview paltlang lotan chuan Minister ten ti thei an nei to lo ati a MNF chu MNF tan chau athok nilovin ramtan athok ani ti asoi ani Rajya Sabha MP Puke Vanal Venale GAD Aviation Wing Commander Pujelam Hinglen te choni min khan leng puya tho theina tho dan le leng pui trum hun man tangkai le zoldan turan soidun Director General Civil Aviation hun mana hian leng pui airport a chimle marlama arem lam atanga tho theina trum thei tur malak te damlo phur tho theina te ta na asam khai thei dan tur tele khochia ta wanga harsana thleng thin te an soiduna heng harsana te hi thne tulama thlen turin anti ani anmamo an thlen te hi ti hloten ni chuan lengpu airport ambulance thlo theina lo tum tu reng in harsana an nei to lovanga khochia ta wanga thlona tum thei lo diversion om to ngai lo tura base sei ani Central Women President Pualal khata chuan Aizawl khopui chunga dan lo asum dong te in chingfel tura an ngen huna zawa tunkar chowa hemran sangin an huam chunga sumdong ten endikanga chumin hnuwa chuan dan zomlo te chu an dor khar sakani angati kan correspondent zona changin Pualal khata chuan Mizo mi pui te chu ramle namtan tangrol vek turina soma Mizo mi pui te chu ramle namtan na tulani chuan mani in phatngam turina ngen ti asweni Central Way mehen kumin April ni som khan in sangna bungrot sang cement iron rod brick le adang zuar tu ten ko khom to a
namdang Mizo ming ho sum dong chungchang le Mizo sum don na namdang an ming ho tir thin tu de chungchang ba ka iron rod size linglo zor chungchang te lo soi pui to ani hemetum hian namdang ni si Mizo ming ho sum dong tele Mizo ni si sum don na namdang hne na an ming ho tir te chu April ni som atanga siara ni som chung in chingfel turin anau ngen to ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Party Treasurer Tan Dr. Lama Somanga Karuat ani MPCC Treasurer Thorang Bill to MLA Puzotin Tlong Aban Nuwa Amun Ruang Lo Tur Hian MPCC Executive Committee Chuan Dr. Lama Somanga He Treasurer Tan Pompuya Hemitu Min Khan Ti Chu ani MPCC Thalai President Dr. Lama Somanga ka chuan kan correspondent zona changin party in treasurer an ruat hi apom thu soya tuna Trump kalai mek MPCC OB Trump ding lai kumsang ni somni pali thleng hun amang don ani Tuirial bill to MLA Pukel dong le na hovin scholarship DO conference hola Bharat Madla Parios na noya NSID sel kal tanga kong pui thurli foreign kaldan tur chungchang nimin khan soi hovani scholarship borsa pujonal ti sang chon heuni kai shroin scholarship district chunga PWD PHE PNEI otepa ka scholarship DFO le kon pui khamrang le mol khang khotang shoi tu te antela meeting a hian NHIDCL project management unit scholarship pathok tu ten 4 lane kong kaldan turan soi fi a scholarship DC point kong pui tha chon na sa taka masona athen the be sei thua soi ba ka na tho thuai ni theinan le na tho tan huna leivung pai kong ate Trulova ramle lungti cherewna athen lo nan le ani dan turang taka kong tha ane theinan sarkarang le khotang puwa vilpuya poimo tur thu soi ani kong siam tura package pathumna tanga pasirina hian scholarship distrika munchang sanga paltang dona vaireng te le sarang in kar kong thuizong hi kilometer za som pakhat ni in kong 3 kilometer somkwa point panhi panga athui ani thunga kong kaldan turo manai siam fel vek toni in mol khanga leimeter zanga chu leido sei ber turani a luiluang tu boilo turang berin ro man na siamani thule kong sira thingphun dan tu ro man telani thu talanani a leivung da khona tur engamaza endigani thu te motor lian tan zo nuam tura zal tha siam turani dan tele sairang saka motorin to khomna junction ro man dan te talanani a tol buddha ani lo tur thule na hi thotran ani atanga kumni chunga thozo tura beseni thu soi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puanani Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia chuan ram chunga damdoi siam chona pharmaceutical industry ta hlutna chu kumsang ni somthuma chuan dorar tu letting on za somthum tling tura be se ni ati Nimina Tokyo a Japanese pharma company le Japanese Pharmaceutical Manufacturers Association member ten in komna e thui sein pu Mandavia chuan India chu khowela damdoi siam hun pu nga ni to ati a damdoi siam na industry te chuan khovel khuap po in hlotin naro pui tak tak an chang to ani ati India rama hian damdoi siam tu company sangthum chong omin unit sing khat le zanga chong omani ati bok pumandavia chuan khovel puma vaccine pek chu za samruk chu Indian atum ti soi boka COVID-19 dokonga India chuan ramza samret pangnena damdoi pe chuakani ati cyclone mokha in Bangladesh a Myanmar na sekin noya Myanmar mi pathum ai tlem lewan thi to a thudon danin cyclone mokha hian Bangladesh le Myanmar tu pi kam shrutin cyclone nadzong te na hian category pangana kai pha a darkar khata kilometer zani somnga palia chakin thliatle ani Myanmar Rakhine state a sitwe a chuan cyclone wang hian harsna sang thengin kongpui chena inle inbia pona sang chi a kolpetha le inbia pona shuya chi a telecom tower tam tak atlu bok ni ya hriat ani Chanchinthar chiar ti tomna tlang pui Mizoram Larsab Dr. Hari Babu Kamam pati chuan Mizoram University ani ni otur national seminar chuni min khana man pui Central Women President Polang heta chuan Aizawl khopui chunga dan nawanga sumdong te in chingfel tura angen huna zo to awangin dan chomlo te chu andor khar sakani angati Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia chuan ram chunga damdoi siam chuna pharmaceutical industry te thlutna chu kumsang ni somthuma chon dollar tu leding on za somthum tling tura be se ni ati cyclone mokha in Bangladesh Myanmar na setakena noya Myanmar mi pathum aitlem lo wan thi to chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani